ziko naisha ndugu wetu. Mungu atusaidie zifike karibu za mastasio, tusikufe ovyo ovyo. Mungu atusaidie sana, nyumba zinalungula zinaisha. Meo si ni ile ya kidogo, haiko njo ile ya kabambi. Kale kidogo. Njoo yangu ni ya kwanza kuna mulajira. Njoo yako ya kwanza. Atukana na ile kwa sikile mafufu. Utanipatia nimekoka wa start mwa mwenyewe hapa. Huyu ni shoferi wa Trabemco, anatumika njo mwetulikia naye huko, hakuna probleme. Volcan iko dans le bon, quand même les vidéos sont claires. Vous voyez vous-même ce qui se passe. Facile là-bas sur place. Tujionie si peke wa volcanologue parce qu'on a tudanganya. Réalité yote. Réalité ya monde. Mais wanadanganya ya mingi puisque hii histoire si on peut se jouer avant. Même 48 heures avant. Oui. Mais jusqu'à maintenant, après des informations moyen. Donc vraiment c'est grave. Hapana, si mapari zabo ni za nini? Mapari si jua kuleta ile information ziko réel. Mais ziko réel. Oui oui. Voilà. Et moi aussi encore. Tutaenda kuogopa nini? Tuko watoto wa Yesu. Nous sommes les vrais Congolais, nous ne sommes pas des faux Congolais. Nous sommes des enfants de Dieu. Tunakuwa déjà huko danser. Non, par exemple, ne vous faites pas. Est-ce que plus grave? Sasa qu'est-ce qu'il y a? Donc tuko tu mkazi, tuko tunaangalia vya kufa. Ah oui. Bon Dieu va faire pour la ville de Goma. Dieu nous aime bien. Mais il y a des gens qui ont perdu leur bien. Bon. Dans la place Volcan Souki. Donc tu es sur place en direct. Place Volcan Souki. Yango. La Volcan. Volcan. Yango. Ozomona yango. Tala moto. Ozomona moto. Moto yango. Donc ce qui est tobokia ngai na zate. Boro yango. Live face à face na Volcan. Donc bana mikili bana monde entier bomona ngande motare na etika grave frère koto kuti moto eza danger koto eza banda kozosi banyumba iko na moto tala moto zomona moto ona eza moto huyu mtu nyumba yake alipona ule lipona aombe na Mungu sana ule na ule ona ondako ediki huyu bonda la nzambe makasi. Kanjo Volcan ilishia hapa. Hiyo hapa. Tazama moto ile. Ingali ndani. Moto ingali ndani majiwe. Jo ile moto ingali mulijiwe. Moto ingali majiwe. Na kupanda kwayo ni kujikaza tu. Hapa tunatapanda tu kujikaza. Hapa ni kupanda, tuko juu ya volkana moto. Hapa ni kifukutu. Sikia kifukutu sana. Kifukutu iko mingi sana. Moto ni ajabu kabisa. Moto unaona moto mule ndani.
Ona ruje mule ndani moshe. Moto ingali. Ni ajabu kabisa, hapa ni hatari. Mungu tu ndio ameongoza kabisa. Terrible hapa kabisa. Antuka moto hapa, tuko yule ya moto tu hapa chini yangu hapa mguu yangu hii. Lakini moto ile pale chini. Ndio hii. Tuko moto ile mule. Hapa kwa batware abuene pani kwa abuene moto iko hapa. Ni nani viatu viko hayayuka ndio hapa ni hatari. Ile anani nyoe kama kila mtu anataka ndogo hivi hata mimi nilikula. Mimi ni moto. Kanisa.